Krenuli smo po planu iz Sarajeva, Turmitor, Žabljak. Danas je bio plan Prokletije u Albaniji, međutim, dobro smo pobjegli iz Turmitora na vrijeme. U Crnoj Gori je haos, palili su neki šareni javar. Evo, kiša ne prestaje padat, sad je malo usporila, ali definitivno nije za vožnju. Vjetar je pravo jak, povremeni udari. Evo me ko Čedo Orlović i Vuka Zečević zajedno. Uglavnom izgleda da nam je suđeno, ovo je ipak planina Žabljak, 1400 metara. Izgleda da nam je suđeno da danas odmaramo u ovom našem luksuznom apartmanu u kojem se možemo se pogledati. Si upalio navigaciju? Men se ugasio. Kaže, ne idi na put. Ma nisam navikao na rain mod, he. Ja čovječe te modove, ko kad sam ja navikao na starijim motorima, ja to ništa ne palim, kod mene je to još uvijek ručno sve. Pa digni vizir, šta će ti? Joj, meni si stao ovdje, ne može da krene. Dimi i gasi se, opalit će me. Čekaj me, ne može da krene ovaj. Udavi me, hej. Joj, onaj auto iza tebe pa se ugasio, stao. Moj Mirso, vidit ćeš na snimku prešnje dima onog crnog onog. Dizel iz 2001. Kaži mi gledati. Htio si veliki grad, evo prošao si kroz čitav Žabljak u drugoj brzini za 1 minutu. Nema ovdje, još u planinu nema velikih gradova. Šta ti misliš, stala je ova kiša, ajmo mi preko Turmitora nazad još jednu. Ajde malo avanture. Zazvam se, da bi nije. Super! Ova je dobra cesta. Gledaj sunca, bolat, pa Mirso, pa ti si genije. Prošao te je Maxus kišnog čovjeka, definitivno. Jaja, može? Može. Dobro, od suhomesnatoga... Ne treba ništa, Evo ti suhomesnatog, dajte nam jaja, dajte nam... Sir,
Kafa, sir, može. Ok. Do. Hoćete oba dvojica kafu ili kafu čaj? Može kafu podvati. Kafu s mlijekom, bijelo. Pa Emire, Eto te kuda si banku krenuo pljačkat. ovo je jedina kapa koju sam poneo. Ponesem stvari Nisi mi se spremio. i kad dođem ovdje, i kad nema ovakvih stvari, kažem ja je poneo spreši stvari, opet, znaš, vadim nikad isprazni kofere. A meni žena kad reče, krene ponesio Belaj- u trener. Rekao, ma neć, šta će mi ova dug srce? Šta će mi? Nije to ništa topljenica. Joj, A kad krene Belaj, shvatiš koliko nisi poneo stvari. A ovako nešto se napretiš. Ja kontić imam jedno 5 kišobrana, evo nijedan nije kod sebe. Mogu sam Kad ideš kišobran na motor. A ne to, ali evo pakiraš mogu- naveče kroz grad, evo sinoć mi je trebalo s večeri. Da sam barem onaj šuškavac. Jes, imam 2 šuškavca. Ajde, šuškavac. Dobro, ako budemo šetao po gradu, vučeš kišno odijelo i šetat ćemo. Kacigu. Možda moja ima kišno dijelo onu kapuljaču. Od kapuljača u kišno. Ne znam, nešto je nazad vijugalo kad sam Nisam nikad je opuko nikad. Jesu. Jes. 2 puta. Ono je jednodijelno, pa je To je najbolje moje. nezgodno, evo tu. Joj, kako je to. Imam ja i dvotijelo. Ja. Imam ja i dvotijelo. Ali jednotjelno je zakon. U kombinezonu. Joj, ja to Ja. kad obučem. I imam eno i one za čizme, ne znam bi li to sad plaćao. Od koži. Kad krenemo, ako bude padalo sve, čizme, odijelo, sad ću ja ovako. Znači obući, tako. Biće to za 2 sata. Dobra cesta je lijepo i ovdje, gledaj gore. Crna Gora je, pa dobra, ja tebi kažem, planine, more, sve na malom prostoru. Crna Gora i Slovenija. Slušaj, odmori se kući. Hajde da te pustim do utorka. Utorak idemo za Sloveniju, sastanak u Doboju. Sastanak u Doboju, rekao. Ovaj Blica, Borga drati u blizini neki. Nije valjda ovaj. Ideš 86. Aha. Sad ideš 80. Pa nije ovdje valjda meni je ograničeno od 80. Pa kažem, ja sam gazio ovu Crnu Goru više puta, nikad me nije zaustavio. Imam utisak ili da ne diraju motore ili ja nisam naletio na pravo. A mi smo vozili, baš lijepo je vrijeme bilo, ono. Ko bi rekao od onakvog dana da će obojica. Joj, lepoti je čovječ. Snimam ja. Ako mi još stoji kamera gore. Ti si menadžer za ove modove, hoću ja vratiti u svoj sport mod ili još trebam red držati? U svoj standardni sport mod ili da držim red još? Kako ne razumiješ koji ću mod izabrat, rekao, ti si mi menadžer za modove. Pa red sam stavio, a u sušlace cesta, šta će mi više red?
nije to toliko ni inteligentno ako on samo skrati gas i to mogu i ja znam, ja pokuši ne dodajem gas do daske. Ma nema veze, ajde nek vozi svejedno, ima i rod. Ma da ti kažem, ne vozimo brzo, svejedno mi je, uživam, shvataš. Ovo je cesta koju ti voliš. Evo, ti si skloni ovim cestama brzim koje liče na autoputeve, a ja sam opet skloni onim gore durmitorskim, meni ono lijepo. Čekaj da se primakne malo, ja se odmako, a onaj, kad te snimam već, da se vidi kakav si koferaš, Mirso. Vidi kofera, znaš ono, vidim u glavi, to je vidim kofera. Ja, selitbe napišeš, selitbe Mirso, Tuzla Živinice do Teočaka, sve može. A možeš i ono skupljati, ono, staro željezo. Ne možeš već mašina, možeš motore. Motore mislim iz mašina i to. Ovo ti je Šarnik. Opet je mokra cesta. Pravi si Rain Man, ti nju miršiš. Pa to ti je isti koji obični GS, samo s ogromnim rezervoarom. Mirso, ti zamisli sad, ja sam mogao kupit Explorer umjesto ovoga. Explorer ima rezervoar 30 litara. Ova ima 20, ona ima 30. To je još 10 kila dodatni na ovu težinu. A što će men rezervoar od 30 litara? Gdje ja tu idem? Ja tu idem po Sahari da vozim. Jo. Da kažem, još ti doda 10 kila. Još je 10 litara, 10 kila teži motor. Što će ti to? Eto tvojih serpentina. I ovo je gore od Tuzla Sarajevo. Nema ovakvih serpentina Tuzla Sarajevo. A šta ćeš iz Trebinja ako je u Mostaru poplava, Možda Vukadorča nađemo tamo, hoće i nas otjerati. Iterate, da nam kaže iterate, što se vozate. Radni dana vi na motorima. Pa nego šta je nego radni dan.
Ja, na kakvu si me cestu doveo na serpentine, he. Pa ja hoću autoput negdje da mi daš. Ono što ti voliš, a ti baš si drug, mene na serpentine. Nema veze, neću pred ništa, ima veze. Idem polako za to. Pa i ova je dobra, barem je asfalt dobar. Pa je kroz šum, pa ovo ti je prijevoj neki, ja nisam gledao kartu. Opet mi idemo. Pa nije ti Crna Gora, Vojvodina. Ili Slavonija, ili šta ja znam. Crna Gora ti je planine. Gdje god kreneš prijevoj. Osim ako neće što ideš uz obalu dole. Ali dobro, ima za svakog po nešto. Nisi htio da idemo tamo na Ščepan polje, jer ti je put kroz Crnu Goru do Ščepan polja dobar. Kroz Bosnu ne valja. Ja, još ti vamo, nemoj sti. Pa valjda jesam, palio sam kamer. Da te malo snimim, hajde i ovdje. Koliko je do Nikšića još? Do Trebije. A koje su nam opcije? Trebinje, imamo opciju da idemo na Primorje, malo Crnogorsko. Ti si za kuću. Ama ja ovaj kišni mod gasim, Mirso, šta će mi kišni mod? Gasim ovaj kišni mod. Definitivno je živi. Prepolovi mu gas, ja mislim. Nisu čuo se žmigati. Eto ti krave na putu, sad vidim. Više si vidio krava nego znakova. To je pravo blizu Trebinje za sad. 2 tipu. Benzina imaš, kažeš, vjerovatno i do Sarajeva. Ako ne okrenemo gdje drugo. S tobom se nikad ne zna, ne mogu ništa planirati s tobom. Poustan si ko Slatićeva prognoza, Tamo desno, vidiš? Aj tu desno, možemo na trotu. Eno motora, vidi. A tu je, hajde. Ja ću vam.
Samo jedan slikat kad nije šta. Mrtvic. Tu, hvala.
Pa no, Umor me sad došao, ali je baš malo umorno. Pa nismo mi jel danas ništa. Jutro s malo onog doručka, cijel dan. nisu malo, ja sam Cijeli dan uzimam iz rezerve. a ne, sa keksom, ponetom keksom. Oko 10 dana jedio. Tek 11 dan me bi zapao u pravu krivu. A nisam pojeo zapije kad smo došli ovdje. Pa došli ovdje kad smo došli u stolac pojeo zapije keks. Nisam ništa cijel dan jeo. Stomak sam čaršio. Emire, posljednji dan, Ne daj Bože da je pa nije posljednji, ovo je tek početak. posljednji ovoj turi. Moglo je biti duže malo. Sljedeća tura je utorak, samo da ti najavim. Kroz 2 dana. Odmori 2 dana, Ćemo dobro. sve moguće. Ali dobro je, Islupi ženu i djecu i idemo dalje. bilo je super. Moglo je malo i duže biti, ali vrijeme nas je terorisalo u Crnoj Gori i evo sad se stabilizovalo. Da završimo u stilu. Lijepo je bilo u Stocu. Čitav život prolazim pored, sad sam prvi put noćio, prošao, prelijep gradić. S motorima upoznaš svoju domovinu. Šta je, zapetljao te, pa ne treba ti ovdje navigacija, valjda. Pa ideš pravo i na glavnoj cesti valjda desno, ako sam ja dobro. Ali, pa valjda desno, hajde desno ide. Jesi ti namjestio navigaciju? Pa ja. O, eto motora. Joj ti kofera, he. Vidi ti kofera. Bolje ti je da je izgrebano nego da je glatko, ovo barem drži, ono ta malo ono cima ko iz neke mikrotrake u mikrotraku ubaci, ali te drži na cesti. Dobro, ne valja za gume.